ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира рӯӣ карданд, ки нархҳошон арзон астанд. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, мараман сурат маълумота дар WhatsApp имо экраномада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навораса хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Хуросон, территорияи дӯстони азиз Ҳамадонӣ, территорияи Ҷайҳун, территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Тисор, Кӯлоб ва территорияи Варзоб ҳастанд. нархҳо аз 65 000 сомон сар мешаванд. агар шумо дар ягон хона, замин, квартира боша хоҳед ки реклама кардан, дар канали мо номерои мо ҳастанд, WhatsApp имо кор мекунед, рӯй кунед, реклама мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ. мо бошад навори имзоро сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба эълони аввалини имрӯза. Mercedes-Benz Gelias бадрон ки алишӣ ба хонаи квартира дар территорияи Душанбе ё ки Ваҳдат. Mercedes-Benz Gelias соли бароичаш 2012 сол. Сӯишвориш дизела, объем мотора 3.5 литра, мошин бадрон беҳтарини бадаи мошин, яъне ки тоза ки ҳама ҷош кор мекунад, ҳама ҷош комфортнияе. Кондиционер, электропакет, кошни салонсони мошин идеални состояние. ягон хона мега аз территорияи Душанбе, хонаи замин ё квартира ё ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат боша мега алиш мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наздикии парки Фирдавсида мега соҳиб шум. ва сумаки касе ки мега нархи мошин 300 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад ё ки алишӣ ба хонаи квартира аз территорияи Душанбе ё ки Ваҳдат мега ҳамин хел вариант бошад. пешкаши асосӣ алишӣ боша хубтарак аст. хоб якум рақамош рақамои мегафон дастии ахираш 27 Тоҷикистон, дуюмаш рақамои Россия ахираш 39 шаҳр изда WhatsApp доранд. Mercedes 2012 соласон дизелаи Mercedes-ои Gelias. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи Mercedes-ои солои нав агар фаҳмидан, шумо занг зарем ба шумо фаҳмонда метавонам ва зонаи сумакиам фурӯхта мешавад ва алиши асосӣ ба квартира ки хона аз Душанбе ё ки аз Ваҳдат. агар хонаи шумо қиматтар боша, бо метавонед ки қатъиеш маслиҳат кунед. дигар маълумотои пурра ваъни аз рақамои поёнда, таънировка, ҳуҷҷат ва баллон пахш кардан, мошин бе ният тоза сона номерош транзит марава дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд ки сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Сомониён дӯстони азиз, лаби роҳ дорад. ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, деҳаи Сомониён. 8 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз ки 4 хонаи кардагӣ тайёрад, боз 5 дар дигар хонаи фундаментдор рехтагӣ ҳастанд ки боз 3000 дона дигар смен блок барои гирди хона, яъне ки барои ҳамин хона вайшам қатъиш метиҳанд. обшим 9 дар хона мешавад, 4 дар хонаи тайёр барои зиндагӣ, боз 5 дар дигар хонада, мақсад ки фундаментош ва деворош чиқаш бардоштагӣ ҳастанд. якта склади калон дорад, яктага оғулои калон дӯстони азиз дорад, боз 5 хонаи дигар бо фундаментош ва яктага подвали 4x3, боз ҳоҷатхона, ошхона ва дигар чизҳо ҳам дорад дӯстони азиз, мақсад ки соза. хонаҳо мегӯяд падабой мегӯяд задагӣ ҳастанд дӯстони азиз, ремонтам кардагӣ ҳастанд, боз 3000 донаи дигар смен блок, оғули 10 метра, кухни 3x4 ва дигар чизҳо. хона мегӯяд дастирош нафурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. рақамои вавило ва рақамои тисел ҳар душ кор мекунад, WhatsApp доранд. 160 муомилаи хуби хуб мегӯяд дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи ҳамин хона фаҳмида, шумо занг заред ба шумо ҳамаша фаҳмида метавонад марама. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул, назди мактаби 15 мега соҳиб бош. ноҳияи Ҷиникул, совхози Москва, назди мактаби 15 мега ҷойгир аст. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. хона мегӯяд айни ҳол мегӯяд ремонт мегӯяд бо рафтаи сай дӯстони азиз, хона проектҳои нав карда гирди хона маҳкама дӯстони азиз, кухни, баня, ҳоҷатхона мегӯяд ҳамаш мегӯяд дуруштаи документҳои хона мегӯяд 100%. ноҳияи Ҷиникул дӯстони азиз, колхози Москва, назди мактаби 15 даме ҷойгир аст. нархи хона мегӯяд 500 000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибуш ва мегӯяд бо мегӯяд муомилаи хубам мегӯяд дорад. 500 000 сомонӣ дар ноҳияи Ҷиникул, колхози Москва.
خب یگان سوال تماشاگاه معلومات ایلوگی خون اگر اوید امی خونه فهمیده رقمای صاحبشون هست بیلین در رقمشون واتساپ هم دارن رقمای بیلین و رقمای واتساپشون میتونن دیگه معلومات پرش از همین رقم گیرن تا قسمی خلال دوستان عزیز و علی نقصد که با ارزان میشه. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است قرار دارد در شهر وحدت دهه استقلال دوستان عزیز. 6 سوتیق زمین محصول دارد که 3 در خانه کردگی است که آب سفید هست. حجت خانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، گرد خانه محکم دوستان عزیز و دیگر چیزا دارد. دهه استقلال دوستان عزیز 3 در خانه، 6 سوتیق زمین و کوخنی، حجت خانه و دیگر چیزاش کتی. و یک چند درختان میوه‌دهنده دارد. خانه ها بهترین ریمونت کردگی. خانه میگه دستروش نفروخته میشود با نرخ 240,000 سومانی که باز میگه معامله و سودای خوب میگه دارد. خب رقم مگافونی صاحب شدن دوستان عزیز کدام شما که میخرین زنگ زنین معلومات پورا و انیشه از همین رقم گیرین. اگر شما در خالی خانه فروشی کوارتیر زمین ماشین یگان تکنیکا اون کمپانی یگان محصولات چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن باشد مرامت در رقمای بالا بوده 885 12 20 20 واتساپ ایمو تلگرام پیوست داریم روی کنید صورت معلومات چا رکلام میکنیم. اگر شما خانه خر باشین در کامنت همون نوشته که از کجا با شما خانه زمین کوارتیر لازم است ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است سروچنه قرار دارد در شهر دوشنبه دوستان عزیز طرف گیپرازیم یعنی که نویای سینو گیپرازیم پیش مکتبی 91 دوستان عزیز پیش مکتبی 91 دومی 8 اتاژه است که لیفت هم دارد. خب یک خانگاه کوارتیر است که خانگاه دو خانگاه میگه تقسیم میکنن در پنجم اوشونه قرار دارد دومی 8 اوشونه است 50 کوادراتی میتونه که دروش شده است میتونین دو خانگاه کنین با آب سفید تامین است. حجت خانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، تلویزیون عزیز و کاندیشنر مقصد که و شفانر، قولین دیگه چیزو دارد. کوارتیر میگه تخت پاسپورت دارد. شهر دوشنبه دوستان عزیز گیپرازیم نویای سینو پیش مکتبی 91 دو میگه 8 اتاژه است لیفت هم میگه کار میکنه در پنجم اوشونه دوستان عزیز. خب ریمونتای زمانه‌ای دوستان عزیز نرخ کوارتیر 380,000 سومانی است باز معامله از سودای خوب میگه دارد. پراموی رقم‌های دستی صاحب شدن کدام شما که می‌خرین زنگ زنید دیگه معلوماتی پراشا گیرین مرام. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است قرار دارد در شهر بوختا شهر قرغون تپه. خب در 14 میکرورایون پشت مکتب 18 4 سوتیق زمین محصول دارد که دو در خانه‌چه کرده است. خانه‌های پیشینه است خانه‌های برای زندگی میشه سردنی مقصد ریمونت شهر بوختار مقصد 14 میکرورایون پشت مکتب 18 دو در خانه است باز برای جای خانه‌کنی خانه دارد. خانه‌هاش درنوش 6 با 3 و 4 با 5 نمخالی با 3 با 5 متر است که وایش مقصد که بریموت آبشیم یک تا بانیا است آب سفید میگه دوستان عزیز داره آب سفید میگه پاستیانیه. خب دیگه معلومات پرش میگیرین نرخ خانه 220,000 سومانی است معامله سوداش میگه در نزد خانه 14 میکرو پیش مکتبی 8 رقم‌های مگافونشون است رقم‌های صاحبشون اخیرش 13 کتابی تو اگر محققی باشد اساسا اینجا بگیم زمین هم بگیم میشد برای که خونه شکوخ فاسون است 220 معامله داشت جوش جای نغزه جای عبودیت 14 میکرایون. خب یگان سوال تماشا بازنگ زنیم معلومات پورا و انیش از رقمشون گیرید مرام. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه نویای فیداسی 60 میکرورایون نزدیکی مکتب 57 77 و 78 همین خیلی معلومات صاحبشون نیستن. خب دو خانگاه کوارتیر است که در 4 اوشونه قرار دارد 40 کوادرات متر. دوستان عزیز دومی نوسترویکای نو یک نزدیکی دکدگه دو سه سال دوم است دومی نو است. خب ریمونتای زمانوی است با اوسه تامین است نرخ کوارتیر میگه 320,000 سومانی است با میگه معامله خوب میگه میشود 320 معامله سوداش میگه در نزد کوارتیر. خب شما اگر اگه معلومات چند نفهمیده باشین اگه آدرس های انیش بو خوین اگر اوید ام کوارتیر فهمیدن رقمشون است مگافون زنگ زنین معلومات پوراشا گیرین. از شما خواهش که همین سیلکه نواری ما رو در واتساپ ایمو تلگرام تیک توک و پادلساش کنین و لایک رو فراموش نکنین گذارین. میگذاریم با هشتم کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی است دوستان با نرخ ارزان از شهر دوشنبه نویای فیداسی پایین کاربن کوچه گراوزا دوستان عزیز. دو خانگاه کوارتیر است که در 3 اوشونه قرار دارد 40 کوادرات متر. با آب سفید تامین است حجت خانه آشخانه بانیا کوخنی دوستان عزیز ترمیس دارد. شهر دوشنبه نویای فیداسی نزد گراوزاوود.
амихел маълумотатон азиз, хоб 40 квадратай дар сеюм бошад, ду хонага бо ремонтҳои соз хай барои зиндагӣ мешавад. нархи квартира мегӯяд 260,000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибаш, бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем. 260 муомила савдош мегӯяд дар назди хона. хоб дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки намехел нархҳои 250, 280, 260 намехел нархҳо аз тарафҳои коровон квартира мона баҳри шумо, агар ки махбултон бошад занг занед. дигар саволҳои пурра ва анид аз рақамҳои поёмода. шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ, мошин, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад номери мо барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дар боло дӯстон азиз ҳастай номеро 2020 ҳама дар роикунед сурат ва маълумотро реклама мекунем. шумо ба хотири меҳнати мо лайкро занед фаромӯш накунед дӯстон азиз ва силкаи навори моро подписач кунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғотепа, рӯпарои музикални школа. обшин пеши кургавои дӯстон азиз, хоб пеши мақсад ки налог. якхонага квартира ҳастай дар 12 ошӯна қарор дорад, 47 квадрати метрай, лифт дӯстон азиз дорад. хоб шаҳри Бохтар, хоб рӯпарои музикални школа назди бозори фаровон, не ки сири шаҳло нарафта. обшин ҷои беҳтаринай, ҷои хубай. дута мегӯяд лифт дорад. хоб нархи квартира дӯстон азиз, якхонага 47 квадрата 12 ошӯна, хоб 265 сомонӣ аст, бо қати хучон муомила мекунем. ремонт дӯстон азиз, ремонташ барои зиндагитон мешавад. хоб ягон савол тамошагон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира хоҳед, агар шумо фаҳмидан, ина рақамҳо билайни соҳибшона занг занед, маълумоти пурраша гирен. агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо интихоб карда пешкаштон мекунем. ба хотири ҳамин меҳнатҳои мо я лайкира фаромӯш накунед, обязательно ва навора подписач кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Шоҳин дӯстон азиз, шаҳри Кӯлобда, хоб шаҳраки Шоҳин, доми 27, квартира 47 дӯстон азиз. хоб духонага квартира ҳастай ки дар сеюм ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метрай. дӯстон азиз, ремонтҳои нав замонавӣ кардагӣ ҳастай, бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Шоҳин, кӯчаи Шоҳин, доми 27, квартира 47, духонага сеюм ошӯна, 45 квадрат, бо чизи чора ва ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира 280,000 сомонӣ аст, бо муомила савдои хуб мегӯяд мекунем. рақамҳои соҳибшон рақамҳои ин ҳами Вавилон шаҳр. дӯстон азиз, то қад суми холия мега алиш палиш намешавад. кадоме ки мехарам мега бояд 280 муомила савдо мекунем. ина одамое ки аз Кӯлоб квартира заказ карда буден, ина квартираи арзон ва ремонтҳои беҳтарин маромад метавонед занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, райони Рӯдакӣ дӯстон азиз, бо мақсад ки бо чизош катия. обшин кадом кӯчаша бо худо маълумота мегирем киҷо шуда. хоб духонага квартира ҳастай ки дар якум ошӯна қарор дорад, 55 квадрати метр, ремонтош ремонтои хуб, домои советская ремонт дорад. хоб дӯстон азиз, мебел дорад дар дуни хона, хоб чизҳои техникӣ барои зиндагӣ лозим аст, ҳамон чизҳоро мегӯяд қаттиш ҳастай, термос ва дигар чизҳо. нархи квартира 250,000 сомон аст, бо мегӯяд муомила мекунем. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, кадом пеши киҷо шуда нагуфтиян. ягон савол тамоша агар маромад шумо занг занед, нархи квартира гуфта 250 муомила дорад. рақамҳои соҳибшон аст, инами Тисел, срочно дӯстон азиз, арзон кардан метавонем мега соҳибуш, маромад кадоми дагар аз Рӯдакӣ ки лозим бошад занг занед, маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз, замини фурӯшӣ аст ки бо фундаментош ва времикаш қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Сададдин Айнӣ дӯстон азиз, мавзеи семензавод Маяк. ҳамин маълумоти соҳибшон ҳастанд. обшин ноҳияи Варзоб, ҷамоати Сададдин Айнӣ. 4 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстон азиз, ки як 3-4 дар хона фундаментош баланд рехтагӣ аст, гирдбанашта одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегӯяд 65,000 сомонӣ аст, мега бо муомила мекунем. хоб рақамҳои соҳибшона рақамҳои мегафона дар рақамҳои дӯстон азиз, WhatsApp ҳам дорад дӯстон азиз. WhatsApp да мега нависед, фақат дар WhatsApp номеро мега қан мебардед, дар WhatsApp мега нависед. нархш мега 65 та муомила дорад. маромад дигар маълумотро гирен. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда.